Bema weni jie na keti ya panso kamu ema keti ya pa wafidi neto SOMPA FM TV why Yasin SOMPA mani jie ni aketi ya pa na unu warada SOMPA de ya sitine imunu Emma Ketiapa Ye no mai mun sama kudi mun sam yina ne kasebo Biti sam ni jasu sam yina SOMPA de abama SOMPA FM Emma Ketiapa SOMPA TV SOMPA TV Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM. Abo nonsia Ekoba simpri mu bema ba anopa nonsia kasebo ena uba betie free SOMPA 106.5 FM Accra. Abo nonsia yedi ekoba simpri mu bema ba kasebo sumu ye ka wo se free SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wo Kumase eye SOMPA 93.1 FM Aiko 100.9 so e wo Kumase Adamfopo Radio e wo Paris France takwa SOMPA Aya 101.1 and what she Techiman SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 and Kwanza Mensonum Aya SOMPA 90.7 Mankasim Aya Kingdom 106.1 Decoder so baby radio on Aya SOMPA FM your Facebook page no follow ye ne like ne share Aya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra and a SOMPA FM live ewo YouTube your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market o mapitim ena Doma FM so Doma Hinkro 100.7 FM Nana KJC Company Limited o to adansie ho niema anopa no nsia kase bono no medima for Herbal Center wono so dia yara saba wo beboa wo Leicester Ghana Limited e the Yas toothpaste and the brush abedwa so just hot kenke 3 Ghana so the sepetontina 74 mission so immune booster papa and some ye di summo ene anopa di mo akotene no ebini asuya ye hwesika sam so oman Ghana mo di atodwa se afimpinu ene aduonu nan no oman Ghana ekra emonko a 10,000 metric tons yatuaka enso ye hunu Edom kuma wo mahebedwam edi atodwa sa bandada His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ekono balance ni sika wode to wona na eburo 1 billion Ghana cedis efa NHIS ho a nansan empania di kaka kire se ye baba yesim registration na engineer ye owo ministry ho kire se we no ya anomaly skitu bi ene ye de be correct no Acting Commissioner Edema Ghana Rent Control Ora Frederick Opoku nso asema wodi atopono so no say wonti minka se obi ntua rent obi ba behind dan a wusu wontua mro busumi nsia Ghana mra no etia na bunu mantam mu nso gender director ono wakasai wose ye nyina ya moa na awurukasam ye equality ama e wa afiafie mu no ye ntwa so Amansia West District Assembly ne sa ko nimpre nu so anya ye presiding member wo mo kwakwa yino no ankoye ama eho asem no empanifo edi atodwa ye be kwa amanone na amanone nsem no Secretary of War Ede Mami Wafa Donald Trump wakasa na ne oka nyina ni free Russia ye de mu nchimu bebrew ensem pii kan wenum ho ne de som se ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kase ebo ye ne de som mo efri SOMPA 106.5 FM Accra no eye me die nyame ye hira no akosua ago aboagye obetimi so afrem yakosua nhira menne medoba enhira ba oduma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma
afei yɛnhyɛnsɛm no ase kama ɛmfa ɛma wo ɔsɔfoɔ bɛde akyire yɛ ɔhwɛ Ghana sikasɛm so ɛyɛ onimnyamfoɔ Thomas Ampem Nyako wɔno na yɛkasa yi ɛno a ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie wɔde nsɛm bebree ɛna to dwabere a wɔkɔsi ne wura kaseɛ latofoɔ se anan mu na wɔkyerɛkyerɛ asoɛ no anamɔ bi a wɔne tuo ɛno so ɛna wɔka ɛde ato dwa no wɔkyerɛ sɛ nokorɛ afimpinu ɛne aduonu nan mu 2024 no abandada na ɔte so saa brɛ no wɔkra mo nko ara bɛyɛ sɛ 10,000 metric tons ɛna de ba wɔ man Ghana mu nanso wɔn mu bu nkontaa no a ɛnsi so sika no deɛ yɛ tua nanso wɔn no yɛhwɛ na ba baako kora mpo a yɛnhu no wɔkyerɛ mu sɛ Mr. Speaker, in 2024, the government of Ghana paid for 34,000 metric tons of rice to address the impact of the dry spell. However, the Ministry of Food and Agriculture received and distributed 24,000 metric tons of rice. To date, 10,000 metric tons of rice remains unaccounted for, even though the entire quantity has been fully paid for. The audit revealed that the government of Ghana also contracted a company to supply 100,000 metric tons of maize. Evidence of delivery of the 100,000 metric tons of maize worth 771.2 million Ghana cedis. Odemnyafo Thomas Ampem Nyako ɛyɛ soafo abɛdi akyire yɛ ɔhwɛ sikasɛm so ɛwɔ man Ghana manura mmarahyɛbadwa fie na ɔpɔnkyeku ɛna so ansɛm yi nyinaa ɛde brɛ yɛn meka wo sɛ nana KJC Company Limited no pa no nsia kase bɔ na wutie no a ɛno nso so mpanifo a ebo yɛchi no yɛ Midimafo Herbal Center Tontina 74 Mr. Josh Hot Kinky wo mu nyinaa ɛna Leicester Ghana Limited ya toothpaste ne brush ɛna ebo yɛchi dom na yɛto so na ɛdom kuma ɛwɔ mmarahyɛbadwam ɛde atodwa sɛ aban dada His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no wada no ansa na wɔkɔ no sika wogya to hɔ sɛ NHIS anasɛ mpomdin si akyi ba yɛmfa ntuaka no na ɛyɛ 1 billion Ghana cedis. The aban went to me now, my yet say, Yana Capra Nasa Dama. Sika near Jadia Tukukum, Media Bobra, former administration, 1 billion Ghana cedis here. One more claims Saban Betimia Triadiama Womo. Now, Enra, a bra ranking member on Parliament Health Committee, Dr. Ayu, a free year Ekasan, which them say, National Health Insurance Authority, no one shannon to say, and your car and number 2, and a year Japadi, a Sika. The current NHI executives or management did not inherit any debt from the previous management. Indeed, as of 2003, for 2021, 2022, 2023, there was a debt of 2.4 billion, and that 2.4 billion was paid in 3 parts: 800 million, 800 million, 800 million by the then Controller General. This is not anything in secret. This is not anything in secret. And for that matter, let us put a stop to over-politicization of health insurance issues. How would they leave you a positive balance 1 billion that you used to pay claims for November, December, January, February, and talk about that? Any yeti ye a ranking member, and Nashebe Jam, one more shampoo, din some so Dr. Ayu, a free and a Kassan, which him say National Health Insurance Scheme, no, my young fanya politics, me young fanya on some young cano precope, if an ocredi, it is a SOMPA pepe. Na an okra at a sompano, utie, Nasa Yahuma, and waka to Apano, Unya, and Sana Crano, Ubefre will be a catcheno, Niadeba Freno, and some card Korea. Enona asya ya enkitawde nsam so ya onimnyamfo sam na ta George da no na no wamde betu bia kire se enche bia ye san be register sim card foforo na obeka ya 2021 2011 hompo ene ye first ever registration a eno achi kura no bra mampede na Dankwa Akufo-Addo oba ye na eslowusu eda so ye na no wo mo sama ye foforo no kura na ekodi live bebre ya Ghana fo bebre ekasa ho eno nti we ba ye no na manfo bebre ekasa ede e ban kura na wo man Ghana mu registration ade achi ya registration ade chi ya sa ko register bi ewu eno na engineer ya woda National Communication Authority ano engineer Edmond Yurenchi Fianko wade atodwa no ache se eye nuoma nkitinkiti bia wo mo study en wo mo ahunu se nuoma ye ni fitianse nyina no na mfomso kakra wo ho eno nti we ya wo mo ye e betwa ba de ahwe samfomso nyina no. There was supposed to be verification of the IDs. Now we did one part of it, as in to verify that the IDP and the name and the date of birth aligned. But we also found that the second part didn't happen. It wasn't whether it was the NCA by the time the policymaker and the NIA to do the second phase, which was also the validation of the biometric
metric. So we've had cases where the key things that we check in phase 1 align, but the photo is different. So the same name, but a different person. So we see fake IDs being used to register. And what we want to do now to cure all this outstanding. We engineer Edmond Irenchi Fianco, one Director General, our National Communication Authority, Neneniati. Meka unsa sumpa kase bona wuti afi sumpa 106.5 FM akrana yeto aso no opanyina wo hye ediama rent control opanyi Frederick Opoku wase Ghana no ye frɛ bibia Provisional National Defence Council Law PNDC Law 138 no Act 220 ne kyerɛ sɛ wo ye fie wura na so obi ba behind wo dan a ɛdan na wo ba behind no wuntimi nye emmuru busumi nsia enkasa advance ne de tuabom afe evie mienu ebi kura timi gi mfie num ansa na odene dan ama wosi etia mra PNDC law no 138 ne tia wana asi wo fie de enso asase na o man ne de ma wo wuntimi nye ne wo pe eti Ghana fo nyina entiase sa na ebra wonne Professor Kobla Abuchi for God and Country Jumedie so etwetwe nkomosompa 106.5 FM akra no Frederick Opoku HM say ebra so say yebeye ne de niema ebedane dane yie pa efise so obi kwa han dan na aka sa wo gi advance mfie mienu a eno eba ne sane yete ne say emma ohaw ene apenidie bebre eba. If you look at the PNDC law 138 and Act 220, Medican was saying no landlord under section 25 of the act and say no landlord has any right whatsoever to demand rent advance exceeding 6 months. Was it obedient to me obit rent advance who demand it? You can go for imprisonment 6 months or you pay 250 penalty units. Imprisonment room and no judge will sit in the chair and say who not applied. You must apply it. They should apply it because they are interpreting the law. The law is the law. They are there to interpret the law. It's what is the business of who? No one is better and bigger than the law. If the law says so, they must interpret it. And it is clear black and white that don't demand 6 months, you go to jail. Enti sa woji bubu sumi nsia ebetimi de watum etia mra. Emra nso ye mra obia entimi muso. Wei eye ensam a Owura Frederick Opoku de tu dwabra Professor Kobla Abuchi tenase ewo for God and Country Jumedie so Sompa 106.5 FM akra na Owura Frederick Opoku ba bewie no se wo bi wo ha wotimi tutu ne dan mu by heart wotimi da sore wo se ya dan no matum 20% matum 10% eno nso wo magana fo nyina aso ate se eno nso etia mra. No matter why the okrom it be any maboka it rent control amumi atwede nya assessment rent control ya assessment no ma certificate of assessment it woni certificate of assessment we need 2 years to them Ghana we need to result 20 years ago you see that on to cement on to iron rods down on petty than that and it is me was matum dem dan na assessment boy a criminal it's unfair eye bone say dan wo sisu ho no wonkoto cement bi ada wonkoto blocks bi ada wonkoye hwe wonkoto adua bi a eso se matum na modi aho kyere ebre Ghana fo no wo kyese se de o mani abre sa wo yesa wo ye fie wura na wo yesa na se nipa ne de wo mo ba wo mani mu a ye be kyew na mra ne de wodi eye criminality se wo bi be yesa abone de etia wo man no sa abone fo sam no etimi si wo fie sa abone fo sam kro ya wo ba hwe na yo ba ne be mantam ena abone fo sam bie asie eno ena maame Jocelyn Adi ya wono na Bono Regional Director the Department of Gender woni nanajuma pambo abonkomo edi afi sunyan 98.9 anu ya sompa sunyan de no eno woni na bonko no wache se yenka na wiase amansan nyina ntititru pa no me man Ghana mufo no ye nyina ya ntibi se wo fie na wuruka sem ekode atie ma titru pa ne ma se ye pani anaso wo ya akoda so wo ya ba ya so wo yo ba nko ade Ghana fo nyina yenka sentia na sade ebe ya ye betwa ba edi ahwe ano na ma wo mu a esi pipa Wednesday bibia amanyo nyina eba yesi ho yiwe na yesi ho se ye de be kai ma celebrate omo edwuma omo bia edi entuo eba society ni na ye santi adwen de ko nyama ha ma bibia esese ye nyina ekaye ye timbo be hwese ye betimi aye na ma no so atimi apagya omo ye nyina ya muane yanka yetimom se ne ebe ye ma ne betimi apagya omo ho wo wie kura no ene wo se toda ha bi se ahemede mama mbre nie mama nie saa de ne nyina no toda etimi se ade pa eno nti mumma ye nyina yanka momo saa angle ho nso na ye nyama
ɛde decision making tables etimi ɛma ɔmo to ka ɔmo kuma asem nti wo hwɛ da yi a yɛne odumasefo ɛna edi no ɛwɔ Bono region ha ɛna team na yɛ no action aid na ɔmo abɛsɔ yɛase ɛne in collaboration with Young Urban Women's Movement they did that way their kind of mindset yes like Ghana yes we ma ya wo Ghana enti se fasa say ye be celebrate yes fata see ye be celebrate ema esan se ma de omo ade mu a ema ni nyina ya kama pa ma me Joycelyn adi wono e na akopie mu e wo bono mantamu a wo ye pani kwanchefo oda Department of Gender no oni na ajima pambo and a boss uncle. Now you tell some packers your boy free some pa Accra no. Amansia West District Assembly so Omuko Tenase so Omuko to obey presiding member Nanso Nimprenu so or Mantimi and ye if it's a nipa or more prinino obia enya aba esafata. Mami Monica or say che enya edionumi and sa and Akusi Dixon so enya dumi and santo mumia would do motun and yenia obia antimi presiding member and ye if it's a 2/3 no majority no and here. Now District Chief Executive Honorable Prince men no Morris a brown in central for Kasano say assembly no wo mo edi ni hwamo pa so mo ntimi anyi obi a obeda wo mo ano the politics at my actual man about Manchester in Nakia can adwene dey e nyina ya bone actual man no man afa ne ntampa ye dey Obama nso ya me fi say ye how pa ye election of presiding member ye how we ya kwan ye schools and sabi ye schools are practice some teachers in your munchre ye madi no na ya dia high but I think they want to keep political stand, of which are MWBA. The message will be for the personal interest and the political affiliation, never the interest of Manson in the assembly. Only the ABOAGYE, be to say, your assessment TBI, Brown, Amphibian, your friendly departs, a bassa, say, PM Minimo, and my intimate committees now. Sounds also, but assembly need your compare before so a bit Juma, said. We any ye a bank cratch penny or Amansia West District Assembly no. Now assembly members bebre so say ya ba ohinenim prenu besin ne yentimi presiding member eto mo kro mo homete as gawe na month we no gebetimi e dey aye project but to me amanesa but when also democracy yes democracy is very expensive sometimes I was a kwambia so no e boarding kwa na ife kwa be fa so a e betimi a protect dimia e dey how be na mum wo man se nyame aduma within 10 days time no ye ba dey a kwa aduma nam komo ne consultations ya ne dey betimi anya PM and ne do actually the wogidi se ye ba ye betimi ahye no mo awie we assembly members omo Amansia West District Assembly a omo koto aba omo ntimi anyi presiding member no and omo ekasa ya Ebenezer Owusu ansa etintim ede ba meka wo se kase be wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ko ba simpri mo be maba na KJC Company Limited no pa no nsia kase bo no adansie ho ne ma wo pede de chance ye ko wie afa no mega wodo ho ba dondo ana dondo so asawo etibrane entufo kwan e fa so si dan ya wona do plywood building wire cement iron works roofing sheets ni nyina bi wo free consultation nie free delivery nie enye nwanwa over 46 branches adwuma bi eni wo 46 branches wo Ghana haji se ko ba simpre mo be maba kire me Ghana adwuma bi a wo se na ono ne branch ye 46 oboa eye ekwo ba simpre mu nko a obi eni wo branches 46 wo branches mako 46 ebi wo pantanjo abensa pa se tano so ntibu wo etimeti mfomesa asamankesi wenchi to ase kasoa abijan kwanta chimoda jinya hi takurade sunyane kasoa papa se number 1 techima pokwa se tantra hills kwashima iron city boshem brema ya kwetemai adade entem edoso eti wudi ane se frene mo eye 0204355040 0204355040 ekoba simpri mo be mabo se 2026 wonso ubesi wudan awie Leicester Ghana Limited se no pachichu se na wuchichu se ahya so se eye yan toothpaste and the brush no and we here aden na ma ye be ka che se proye ye de atu din imagine this say se proye na eba no se proye na eba no enum kankan na eba no aba nipa de senya nyakopo abo ne se dusuma ne seso ne ya atu din se proye ne ya atu din se enum kankan de bi fa Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush ne chuchu sen ma wo senya kama menya wo sia bro wate ma wo tachira maso na so wo si dodo mu nyina na sere na kasa wa kokodrum ya wo white ne wo ho ma wo si ne ye fita heba no esa wo se yare sanso e na je no so san wo se yare total care ne de wo dodo mu ne wo tachira maso no wo se ne baabia na ewura ho eti se wo won kran a eno ansa obefre 0501619588 050161
9588 and a Kumasi 05013903338 05013903338 way a young street pace and a brush womo and a dinia mapase abreye medima for Heban Center Dr. Tamoda so chacha wanopewa say Bekwase Maira Dr. Tamoda so se brania for time and to yari so wofa baby na adwo sisi yari wukoto diabetes prostate issues hypertension kidney e mani mema mo pa wo momra na medima for Heban Center emo mo yari aye kronkro ye beto se typhoid ne malaria nso wo mo ye ho adwuma na owo asante achema gogo woda so ho ebu akwa gogo ho no e na wo bo adwuma e na nkranfo afre ne say doc bra ne hian ampa Dr. Tamoda so beduru ye no adwuma pa na no nso akwa kopie tachiman enya asem ketwa eti frɛ no 0244 774282 0244 774282 na 050 072 7215 050 072 7215 medima for Herbal Center Dr. Tamoda sunie ayaresa papa enie just what kenke eye hot eye 3 Ghana cedis dokono a ede ya friend wholesale dokono na sa wholesale dokono event bia wo pese ye packaging man kro betimi ye packaging na ma ne adane mu na akọ ye storage no so ye convenient storage ene ye de ma e na free delivery so na ye de aba just what kenke dokono etimi si 3 days na enjoy emu motomoto kama ye de yellow corn na vitamin A wo mu no ene ye de aye etibra wutie so mpaka se bo no wo pe dokono e de asevo a wo ye kenke party wo ye wedding na wo pe dokono nko ade a hyeto enchenam sadi be a be package the amount said you open a be customizing the amount there now a just what kinky just bakery do me commercial bank at you on the diaba 80 friend was 0256068832 0256068832 now with them Tontina 74 mixture a T74 Tontina 74 mixture immune booster papa titi do no any entity sensuo any DHC afra ama FD and so agiatumu will be an ajubi audio Johnson say immune system na yemere wutimi Johnson empredu ansa na ade achi will be also aju yi uyefuna boswa eno chese immune system na ayemre we obi e kroton ho e chance na ewu immune system na ayemre we obi a infections na ade cha infections ochna de wo hia eye tonti na 74 mecha na yefa ni T74 first center table no so da bia na wonom da bia na ayaresa papa en wanya tonti na 74 mecha ni ayaresa papa ni eno ne ye kamfo de ma immune booster papa obetimi anya bia to wo kanshi drug lane kuma se ashan kolina heba ni nyina ebi ho sa wo pedodo atua na wa fe T74 and was 0246073498 0246073498 and 050162891 050162891 T74 tontina 74 mesha eno na aba ma se will be abenya 120 years ansa na nyame afreno kasebo wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ansa na ebe home so no de dia mono nsema ba nsema edi kan de aba no ebi eni osofo abedi a kire risk asam so kire se sani abai etwa mu no wakra emo 10,000 metric tons ebepie mu Ghana mu a yetu aka no ehu na kiri sanso ena engineer Edmond Irenchifianko or Director General ewo National Communication Authority or system registration aye baba ye no ebebo apa ama ne manyina etimi akoye na se yekọ na ye ba ko ama no ne ewo na wo secretary edema me wafa America mampane Donald Trump wo toto short bi ede akọ Russia no TV Emma Akatuapa no kwasem Emma Akatuapa ya den sam no kwa akopie mu ewa amano ne nemu mhya nso se Facebook no SOMPA 93.1 ya streaming live na YouTube no SOMPA FM live SOMPA TV nso ubetimi ahwe kre na ya kwa amano ne wo secretary edema America mampane Donald Trump Peter Hexon wono na yakasa wo kira se wahunu na watete wanonka ni dibia no defense minister na so say ya no war secretary and into wa was smelly fishy no wahunu say niema bi free Moscow ya Russia bank akra wodi ka to warning de akoma Kremlin for say wa mu hweye na say wa mu nim na wa mu se nwisi kitekete kura every ho
ya eba America so a ni a won beda ne de afiri won so e de akọ no enya asem kuma ni nyina ne se won hu se won mo ahyada ne Iran fo to kesen kakran won kosi asumase na won mu di nkomo so won nim no won kota Iran fo achi no won beto to short e de ma America fo de a ene Putin wo pro won pro entokwa no wo beje Meka wo se kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no efa your headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 so wokumase adam for radio e wo Paris France takwa SOMPA e 101.1 techimai SOMPA e 106.1 FM sunyana SOMPA e 98.9 enkranza SOMPA e 90.7 ena mankasim e Kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wona e SOMPA FM live ye Facebook page no e SOMPA 106.5 FM Accra na yes stream live FM SOMPA Kumasi 93.1 FM your YouTube no see SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Kanash Urban Radio so Kanashi Market Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM womo ena FI and some of di esomo ene edei dedi makotini bi ene se edom kuma ewo emrashebejom edin sembia tuja se aban dada his excellency nana dodanko akufado wadano no sika wo jato ho se NHIS ne yemfantua ka no na 1 billion Ghana cedis enti edom kase ne kasa wo mun kasa yefisa aban dada nya ka ene ode to ne mum ejapade ene ede to omampanye his excellency John Dramani Mahama ho na eno ana 1 billion nyina achi wo mukoto emo 10,000 metric tons wa wo motuaka enso mu no yenhu ne awaka sei eye so afọ abedi achi a ohwesi kasem so Onwa Frederick Opoku ena ehye akire wo Ghana rent control wase se wo ye fie wura na so obi behan wo dan a wontimi nkase wontua advance bosome beye dumienu anasa afini mfie mienu aburu so aye bosome nsia enti PNDC law 138 act 220 no etia efie wura bia wo beye sane ye bechi watum ena se ebre no so nso a wontimi nkase wo tum wa by heart bia watum enu so etia mrefri se edan na siwo ne de siwa na siwo wonya mfa cement foforo meka ho wo se ye yesa betimi aboa ama sisie ne sa abonefo sam no a efie wura nom edidi wo mo han dan no yetimi etuase se banje eno sa no ya na ede ntokwa ba fie eno nti Mami Joycelyn Adi ya Bruno Regional Director for Department of Gender wo kasa de kire nyina asa yamwa na ma titiru yamwa wo ho ban Amansia West District Assembly esan ko wohina ni mu biem se wo mu kwa koyi presiding member nimprenu so anya yie enedu achi eno mu begina enam so ama honorable Prince Menu Morrison so oya ban crach panyi dia tudwa sa asefem se assembly members no edi wo mu hwamo sa obehwe no na ade ba akọ yesem registration na wo mu nyenwie no eka ho bia eno nti engineer Yenchi Fianko wono na de atoso no wa kire se enche registration na ye ba be no ye de be correct anomalies ene yetwa mu call Russia so ene Ukraine ene mfimfiri ho nyina no se ntokwa asi wa Middle East no war secretary edemame of America Donald Trump ka kire Kremlin for say wo mu hwe no manfo mu anye sa ntokwa no Nana KJC Company Limited to adansie ho niema ehyanse ekwawie ye general building materials bomodia say obekọ na kache Leicester Ghana Limited e the yarn toothpaste and the brush abajaso wode chichi osia ema osin enya hoden ema onum ye hyam ema otimi dia kokoduro ekasa Midima for Herbal Center Dr. Tamoda so the time to yare so na wotu ne sebanche pokose mayira nkran ha ene wo na kumase nso ebu akwa agogo just hot kenke dokono papa bia wunya bia eye wholesale dokono 3 Ghana cedis pe eye hot a obetimi dia ye ye ni event bia ya be customizing nso dia ma wo Tontina 74 T74 emin booster papa no nso e kan wo ye ni a ye de kasiboi esomo no pai eyeme die nyame ehira no akosua ago aboagye obetimi so afrem yakosua nhira me ne me doba enhira ba odoma kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma